Kubli fibara ngiwan hangi kum ka tim tema kertengi Daniel Bijou baik lari tim short film ka kerteng film ngiwan ni ban aji Kyrshan nai gani ka film LANOT kaban pani Bijou naduh ka khat praterik kapuar kalang khalwai steng Ashten Sangaji berhinjau tuna. Adin bigi bor sensyar, kim syashu banti berban shalan yu doyong, kari khasi kelapar nyang kriat, bon kiladu ya kikam kijam. Ya kerpat ipi berhinjauan pet berban Kyrshan ban sakhi ya ke film nama ba film api kinang Kyrshan ni ngimla ban lei. Kasur bat yang kakring yang asyapi. Ya kerpat berhinjauan ban ini kenduk lu hati kesi. Bijou. So bahawa najing Kyrshan ini ke film LANOT kabak dari bak mun star nonghat bai lu siginda bari bak Fabian Saukemi ibal abam kuai do jumble tentang kata ini kalian jonga dengan bani subanong saya wan ban pet lang ini film LANOT Bat makin man dengan saya kenduk lah hati kesi. Kau support.